Онто Чурапчыга республикатагы токсус олонқа хыгын тәрәһиннәре сагаланнылар, ыңырыла хылжыттары сеңәретін ылбыт бир кере онна дирин султалак тәрәһиннән олонқа тематыгар сака кодогунюктарын быстапката болла. Тоғыз томтырдақ Чурапчы хиригер токсус олонқа хыгын черчитinin ытыллар тәрәһиннәр орто дойдон уhuта диен олонқа тематыгар Российская Федерация народный художнюга Афанасий Монхалов картина галереятыгар сака художнюктарын быстапката турда. Быстапкага тута каракка барага көрөккө сөп Тимофей Андреевич Степанов нелерин. Кене сака национальный художественный музейгер реставраторының нелели хилжан олонқаган аллах отут улахан картинаны сурен турар. Валериан Романович Васильев, Сивцев, Элей Семенович, Владимир Семенович Карамзин олонқога сыганнак олонқога ананан оңорбут үлелерин бартынагаллыбыт. Оны бу көрөргө курдук хамай биллер андайдуга иллюстрациялар. Бу Иннокентий Дмитриевич Карякин, Элей Семенович Сивцев, оны Карамзин оңорбут иллюстрациялар эми бихи музей битар каранланылар. Онун бихи бу олонқога сүдү андайдуга шедевр болбут сака олонқотугар аналлах сүрүн үлелери бу выставкагаллы. Андайдуга шедевр болбут сака олонқотугар анаммат картиналары саңа сүйрән аныгы технологияның көрөк кысып, ола бетер арт-музей Якутии приложение болар. Бу көмөтүнөн картиналар тылдан келелерин кихастына көрөр. Бу Колбрамин Play Market'тан Якутия арт-музеймден приложение скачивает дыбын. Скачивайдан барамын бу бесплатное приложение, боско скачивает дыха сөп. Ариябын, онна бу Элей Сивцев үлете. Олон қоғыта мейхаға бу приложением көмөтінен тылдан келектақ, ағылықтақ. Бу андайдыгы биллер сүрін картиналар саха национальный художественный музей көмөтүнөн быстапкага келдилер. Олонқа хыгар келбети ылжыт харага хатанар, сүрага сыстар сире болу. Маныха бүгүнгү орто дойдон юта быстапкага сылжыбыттар олонқа хыга ахлыбытынан ақтылар. Мария Кириллина, Нюрген Филиппов, Саха телевидениете, Чурапчы.